Te rā pea ka tū te matatini ki ngā Pākihi whakatekateka o Waitaha ara ki o Tautahi hei te tau 2015. Ko te tai tokerau me Waitaha ngā kai tono, no te rānei ka tai ake te rōpū a whakahaere o te matatini ki o Tautahi, ki te whakarongo ake ki te tono a te uepū whakahaere kapahaka o Waitaha. Koinei pea tete o ngā wāhi ka manaaki i te matatini a te tau 2015. The Matatini committee are here to have a look at the facility and to ask us questions about what we're planning to do here. Heoi anō, kai te rōpū whakahaere i te matatini, te whakatau whakamutunga. Mo he tonu au, ka taia ene o ngā karangatanga maha te waha i te hui o te matatini a Tauawa. Nei rā hoki ngā āwangawanga ki ngā rū whenua kua whakapōrea nui i te rohe i ngā tau e rua kua hipātu. We've lived through it, we've experienced it. We have the infrastructure in place to deal with it and to make sure our manuhiri are well cared for. Kare tai a tātou te whakahaere i ngā tikanga tāwhiri mātea. Kei ai o na tikanga, tātou hoki kia rua umoko, kei ai o na tikanga. Ko te tau 86 te wā whakamutunga i tū ai ngā whakataitai ki o Tautahi. Hei roto anō te tai tokerau i te whakataitai mo te matatini a te tau 2015. Hei tēnei tau ka tū ngā whakataitai mō ngā kapahaka kura tuarua ki te tai tokerau a i tērā tau no whāngara i te mauri whakahaere i te whakataitai mō ngā kura tuatahi. Heoi anō kua rite no atu a Waitaha. This is our time. We're ready and we welcome you all here to o Tautahi. A te rua te kaumārua o tēnei marama ka whakatauria ko Waiterohe Maringanui. Anzac Pikia, te karere.